Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Ubak Prestun tensong sembut Menteri Rang Ba Kajela Ulaong, bah kajingnya penbitput don kajingnya yo berkajing du. Ya kane an om lalai. Ulaong ya kane haba ajing kran, ha kajingnya lang penskam, yaki kanai teli ki unit joka NPP Jayau Circle, ha kajanmit joka singthok ding, ha community hall Jayau Siap Balung Pelon. Ulaong baka sarkar ngasa sedang no segawat kabaar, an penbitput berka sarkar Asam, ha kabau Menteri Rang Ba Kajela ukurat kesangma, ha kane ngi ublay banwan, usai kendu baru Menteri Rang Ba jong Kajela Asam. Sembut Menteri Rang Ba Ulaong bakajing penbitput kamlong kabasuk, harika sarkar jela pu kajing alam ke NPP, kala persyang banle ya kababahatam. Ulaong ru bawat tanga po la kajong kajela, kajing kajai uput usam, hapdeng kirait ki hima, omla bane penbet, kano tamle kajing penbet, hapdeng ki shnong kaput bat kiwi ki jela. Ha jadi ki tindiat sini namni. Las gublay UCM munisyong punya pendu. Bad Chief Minister Jong Kasam. In late no mentasya ke second phase. Ya kan niru don kiba om. Ya katukan uyu ke biisay. Nur kibri ubon om bukorna prestun. Uyu pisah di hajar dulu. Hana badi ya kejaka. Badi ya kemekala. Nur ban om ya pi dan kabasyaya. Sngew hawat keren yang kotobol. Labi don ke proof wal ngin yedibi amang ngingim le ya kay kaban yalam baklay ban pingil along determine ba ka second phase sorry kade ban sedang balik lingkong kita namar ladang ngimle mangi mentang kenal hang apun kami weekend man kasni kejela meklaya jumi kadu kendiat pak kendiat ye kijaka dela da kajia kunta manu batik bakal berboy sudah berniham kabingin om kadeka tendai ngobi syukren nasul lagi puling layu ilut ye kot ye Islam ye isu baru ya kajing ya persya katukan ni ngopi ngimang ngimakiat kan don be katakan snong kabingong kamai kuli amang kalau Salman mana kamai kuli perkat ni hidup tangi taipu idon iwe pukri yang ta ibadon kumbal live post square live post just square feet do ita ki om nama do daki po square kilometer ngong hamlu kum katakan ngolin namantai pendon ka adjustment kabagim mansik lagi wa menteri berpoy syaka bandiam penbet jigna hakakot kesla hakamam kabamot kendiat kensoy kadai bandon kajinya yo bat kajinya yo leba pinsu ombek ba em wat tang si siru mloksu tapi mloksu ni kere mloksu ni kere ngana yo i apiang ya sor na trai kaduna kejia kane ka boundary dispute hapden ka way ka raj bat ka way pat ka way ti ma bat ka way pat hang ne silong pip su thu na senong kendo ngau pi nadu kisnen khat khandai pa sau bra hado menda ndon mala ma so ki kata ya kane ka way ka raj bat ka way ka raj Kaya siya po yung liking sa Mpoy sanu-sanu Kaya napita na tasya Dengan na ang balnaka takadaw Balay ka po'y hadok kata Watan kaway kasinong pikli Siya ay pira Lagpila ka na siya na yung dalong Lagpila siya mo ito yung Balay na takadaw Mpoy siya kaya so Natraya niya sorslong kabanyatay kabanyat rumah kati setan ijaka presong ye
là si wei tam xin xì là sẽ ra con tuần là Lengong pi ki babon ba ki boundary dispute klen ye kren Assam Meghalaya lengana kren ya ki snom ya ki thau ya ki raj ya ki hima kata but hadu menta kem la pani so ni ong ba menta ke ti la pumnu in ya sekma but na next kem bo ble ndor kan udialam ya ba kathom kabangi isir bat kabangi rai ki paten jomi la saya isi kin suk kin sai paten la paten kata kata ki jimbot kabangi kwa na kalian joka patien ladangi sa marwe rum lele abon ki political party ki bak sedang ban criticize ki sedang ban persya ladangi sa marwe rum lele le ya kabade bat group kabansa record pateng kabade